Novinarstvo, društvene mreže, glamur i stres. Samo su neke od tema o kojima ova naša današnja gošća može nam sve reći. Njoj je to posao 24 sata, 7 dana u tjednu. S nama je danas Marija Mažar, urednica lifestyle portala Silueta. Marija, dobrodošla. Mikrofon je vaš. Puno hvala na pozivu, jako se veselim ovom razgovoru. Pa nego, što nam je danas bilo prvo na repertuaru? Kava, mailovi ili društvene mreže? Pa meni u biti dani počinju dosta tipično. Uvijek je prvo kava, a onda dok se kava radi, onda u biti uzimam svoju bilježnicu jer u biti najviše volim pisati. Svaku večer prije si napišem to-do listu, onda pogledam što me taj dan čeka, malo zavjerim iskreno prvo na mobitel, Instagram, Facebook, a tek u biti kad upalim laptop, onda se malo pozabavim mailovima i vidim šta se događa, koje moramo odgovoriti, koje su neke nove nastale situacije. Znači, mailovi su ona ozbiljnija strana, prvo jutro je ležerno. Kako izgleda vaš prosječan radni dan? Postoji li uopće prosječan dan i da li se svaki razlikuje? Pa najčešće se svaki dan razlikuje, ali u pravilu recimo meni što se tiče posla dani se dijele na dvije različite varijante. Jedan je terenski rad i to je znači izbivanje iz kuće, nekad su to sastanci, nekad su to snimanja, nekad su to ovako prekrasna gostovanja, još jednom hvala vam na pozivu. A u pravilu drugi dio dana je recimo uredski, to kod mene se to sačinjava od home office-a gdje u biti ja jako volim taj nekad kad mi je cijeli dan recimo mirni pa mogu sve dogovoriti, pripremiti i baviti se time. Tako da svaki dan je apsolutno drugačiji. Ono što je ljepota našega posla što nikad ne znam gdje će me dan odvesti jer nekad se jednostavno situacije desi iznenada i treba brzo reagirati, treba otići na teren nešto popratiti, ali evo tko voli taj posao, u tome je ljepota cijelog tog poziva. Znači on nije svaki dan to-do lista i samo to? Pa nije, nekad imam i dane koji su baš klasični, evo home office i jednostavno to-do lista i pratiti. Ja jako volim te dane jer znači da možda imam vremena i razmisliti o nekim novim idejama, nekim novim projektima. U biti kad su dani previše hektični, onda jednostavno odrađujem sve što taj dan traži, pratim taj neki ritam, a kad je mirni, onda stignem malo biti kreativna i pozabaviti se i nekim inovativnim stvarima. Poput današnjeg dana, evo. Apsolutno, ja sam jedva čekala vama doći u goste. A što vam je teže, pričati o drugima ili pričati o sebi? Kad ste stijela tu, odmah sam mi rekla kao, ajme kako mi je neobično biti na ovoj strani. Pa definitivno mi je puno teže pričati o sebi. Nekako navikla sam češće biti ta koja ispituje, pa mi to biti stvarno jedna lijepa zona ugode. Ne pripremim se, vodim razgovor u nekom svom smjeru. Jednostavno pustim čovjeka da ispričaš sve što ja smatram da bi možda trebao ispričati i pokušavam ga dovesti do nekih poruka koje bih htjela da čuju čitatelji ili gledatelji. A upravo kad sam s druge strane imam to uvijek jedan neki moment slatke znatiželje i nestrpljenja, iako volim pričati, ali evo jednostavno da puno bolje baratam situaciju kad sam ona koja vodi razgovor, a ne ona koja odgovara na pitanja, iako jedno i drugo mi je sasvim ok. Ali apropo toga jedna zanimljivost kad vodim neko događanje i znaju mi ljudi reći, ajme pa kako, staneš među stotine ljudi i nemaš tremu, zato što opet sam takva, znaš šta me čeka, pripremim se, znam da mi to uloga, dok sam recimo, ja čak mislim privatno puno veći introvert nego ekstrovert. Kad dođem na neko događanje kao gošća, neću ja sad po cijeloj dvorani se raspršiti, pričati sa svima. Ja ću se onako hvatiti jednog kutka ljudi, malo po malo ću možda prošetati do još nekoga koga znam. Tako da evo, zanimljiv je taj spoj. Introvert sam definitivno privatno, a evo posao me traži da budem ekstrovert i da nekad pričam. A one situacije kad neočekivano morate nekoga intervjuirati, kako se na to pripremite? Koja su vam pitanja na koje se možete osloniti? Pa ja u biti stvarno vjerujem da svaki čovjek ima svoju priču. I vjerujem da svatko ima neki dio života koji može ispričati i možda nekog druga potaknuti da bude bolji, pronaći neku inspiraciju, pronaći neku zanimljivost. Tako da uvijek gledam s te neke ljudske strane i mislim da svi mi se danas jako trudimo biti savršeni, biti jako profesionalni, ali kad maknemo sve te neke moranja i kad pričamo kao čovjek sa čovjekom, da uvijek možemo nešto zanimljivo izvući i u pravilu u takvim situacijama maknem te neke sve velike očekivanja, jednostavno pristupim kao čovjek čovjeku i pitam nešto što bi pitala, evo i da se ne snima. Tako da uvijek je, mislim, to najbolje rješenje i mislim da evo i vama mladim novinarima najbitnije ono što nam danas nedostaje i što temelj svake priče je emocija. Svaki čovjek ima neku emociju i samo treba pomalo doći do toga. A mislim, sad ste mi rekla o ljudskosti, ali da li osjećate pritisak te stalne prisutnosti? Stalno ste online, stalno vodite nešto, da li uvijek morate biti dostupna, nasmijana i kako zadržavate u stvari svoju autentičnost kad svi od vas očekuju savršenstvo? Neki dan da li se dogodi dan bez šminke, dan kad ste se kasnije probudila, nešto zakasnila? Apsolutno, evo, ja sam u ovom poslu stvarno, evo, od studentskih dana sam u novinarstvu, ali recimo poduzetništvu sam nekih skoro pa 15 godina i mijenjala sam se i razvijala sam i mislim da svaki posao i svaki poziv traži ne samo da usavršavamo nove vještine, da razvijamo znanja, da idemo na evente, da radimo networking,
Mislim da svaki posao od nas traži u današnje vremena koja su brza, da radimo na sebi i u pravilu ovo ja danas preko puta vas i Marija prije 10 godina nije ista osoba. Prije 10 godina stvarno sam bila u nekom tom kotaču moranja. Mislila sam stvarno da moram biti na svakom događanju jer ću nekoga srest, ponudit će mi neki posao. Mislila sam da uvijek moram biti narihtana, da uvijek moram biti kako treba jer tako to nekako ide, tako su nas naučili. Ja mislim da ona godina korone dosta to nekako sve promijenila i da smo se tu svi dobro resetirali. Ja sam u biti shvatila da ne mora to biti tako. Da jednostavno to stvarno nisam ni ja. Ja imam i obitelj i 2 djece, ja želim biti prisutna u njihovim životima. Ne moram ići baš na svaki event, ne moram, ja u biti nisam uvijek našminkana, ja sam samo našminkana kad znam da će se kamera upaliti jer znam da moram izgledati malo drugačije, ali upravo meni nije problem doći na sastanak u tenisicama, doći na sastanak apsolutno bez šminke jer mislim da je bitnije šta govorim, a ne kako sam ja došla pripremljena. Tako da evo što se mene tiče, ja sam cijeli taj neki sustav očekivanja prvo samo od sebe, a onda okoline makla. Ne moramo biti savršeni, moramo biti prisutni, moramo biti sretni, moramo biti zadovoljni. A sad okolina nešto želi, nešto ne želi, ali puno je bitnije šta mi od sebe očekujemo, a nešto očekuje okolina. I vi ste uvijek stalna, uvijek ste držite do sebe, ali da li društvene mreže u tome vam pomažu, a da li vam u stvari i smetaju ponekad? Ja mislim da je poanta društvenih mreža da one ne barataju nama i da nemaju one vlast nad nama, nego da mi imamo vlast nad njima. To je isto jedan proces kojim sam se ja isto učila. Ja ih stvarno koristim za moj neki dobrobit, ali isto tako ne robujem. Evo, nekako i neke privatne teže situacije su mi naučile da u nekim situacijama se jednostavno povlačim i privatno kad se desi nešto što je teško, otkažem događanje, otkažem i prisutstva. Jednostavno na mrežama stvarno sam se spremna isključiti. Evo, moj posao nije baziran isključivo kroz to neko pojavljivanje na mrežama, pa imam sreću što ne moram stalno biti prisutna. Ja to stvarno doziram. Ja stvarno stavljam sadržaj koji ja želim staviti. Evo, danas sam stavila jedno prekrasno obiteljsko događanje koje je bilo za vikend. To događanje apsolutno nije nikakva reklama, nema nikakvog smisla nekom možda vanjskim, ali meni ima smisla. Jednog dana želim prolistati Instagram i sjetiti se tih prekrasnih obiteljskih trenutaka. Tako da evo, ja Instagram ili Facebook koristim isključivo na način na koji meni paše, pronalazim inspiraciju, tamo su mi dragi ljudi, lijepa mjesta, gastro, teme putovanja i mislim da je poanta, ja to znam reći prijateljicama, kad su prenatrpane informacijama pa nešto ih na mrežama zasmeta, kažem, ali ti to možeš maknuti. Kao prvo unfollow, blog, makneš stvari koje te smeta, neka to bude jedna lijepa knjiga, inspiracije i dobrih ideja. Tako da evo, mislim da je konačnici najbitnije da mi vladamo sadržajem koji konzumiramo, a ne da sadržaj vlada nama. Pa da, to je dosta i problem kod puno mladih. Isto su dosta opsjednuti što stave na story, da izgledaju savršeno. Neka to stvarno preraste u obsesiju, a ne samo nešto dodatno sa strane i treba dozirati, unfollowat profile koji nam štete u stvari tome. Apsolutno. Mislim da je čak moja generacija možda je lakše jer mi smo odrastali bez društvenih mreža, nama se to dogodilo pa nas isto malo zbunilo pa smo se naučili nositi s time, ali evo imam i kći koja ima 14 godina. Mislim da je cijeloj toj generaciji puno teže ostati svoj uz toliko puno utjecaja okoline koja više ne dolazi samo fizičkim oblikom nego i online putem, ali evo tu je velika uloga i prosvjete i prije svega naravno roditelji i obitelji. A kao poduzetnica, PR stručnjakinja, novinarka i zapravo školovana profesorica hrvatskog jezika, što vas je najviše privuklo u ovom medijskom svijetu i web novinarstvu? Pa mislim da netko tko zakorači u novinarstvo i ta prva ljubav ili se odmah dogodi ili se ne dogodi. Ja sam imala sreće na Filozofskom fakultetu, tad sam u biti prvi put našla posao na tadašnjoj RTV-u kao novinar i TV urednik i voditelj. Meni se to odmah svidjelo. Svidjelo mi se ta mogućnost da se kreira nešto novo, da se možda stave u fokus neki kvalitetni ljudi koji su do sad bili ispod fokusa ili nisu imali prilike ispričati svoje priče. Svidjelo mi se biti na nekim događanjima koji su zanimljiva, kvalitetna, prenijeti energiju svega toga što se događa. Nije to uvijek lagan posao. Evo, svi koji to rade znaju da to nema radnog vremena, nije od 8 do 4, pa ću ja vikendom lijepo biti doma, pod dekicom. To jednostavno, evo, nama i ovaj vikend bio turbo radan, bili smo na 3-4 lokacije, a sve su to bile lijepe stvari za ispričati, lijepe teme za popratiti. Tako da ono što je mene privuklo, ja sam nekako, ovaj poduzetnički dio je naravno i bitan i treba posao biti dobro posložen, financijski stabilan, ali ja sam stvarno kreativna. I onda u biti svu tu kreativnost ispoljavam i kroz novinarstvo i PR, jer u biti svodi se na isto, a kod mene je to stvarno pričanje priča. Pa da, pričanje priča, ali koja je priča bitna za ispričati? Kako izaberete neku priču bitnu? Postoje priče koje mislite da će super biti, dođete na teren, razočarate se odgovorima gosta. Da li ćete uvijek svako ispričati ili ćete nešto promijeniti ili ostaviti? Pa ja uvijek ću pokušati naći neki ugao iz koje ću onda ispričati neku priču. Neka se stvarno desi nama na Stilueti
novinarka, na primjer, imamo krasnu novinarku Izabelu, predloži neku temu, ja pomislim, ma dobro, tema je ok, ali ono, ajde, ok. Na kraju tema bude savršena, ljudi se javljaju u inbox, hvala vam na ovome. A nekad ja pomislim neka tema da će biti čudo, da će probiti sve rekorde čitanosti, a prođe onako lišo, ispod svega. Tako da doista u današnje vrijeme teško je pogoditi pravu priču. No ono što mislim da je najbitnije da mi stojimo za te priče, da je nama drago da smo mi nju ispričali. Priče na Stileti stoje par godina. I neka se desi da neki članak prođe ok, ali onako, ja bih čak rekla ispod radara i za par mjeseci se nešto desi da svi čitaju tu temu ili ako se radi o zdravlju ili nečem bitnom i jednostavno tema se probije kroz par mjeseci. Tako da ono što ja volim je da te teme budu, ja kažem, tamo u našoj nekoj kolekciji na Stileti i vjerujem da uvijek nađu put. Mi se stvarno ne zamaramo toliko brojkama, što isto nije baš pametno za nešto da kad se bavite medijima, ali ja stvarno vjerujem da, evo, nas i klijenti nikad ne pitaju koja je bila čitanost ili kad šaljemo ponude, nikad me ne pitaju koliko ljudi čita od kući. Ja njih čak i pitam, pa zašto vi nas ne pitate neki press release? Kažemo, ne treba, znamo, mi kao sve je javno, mi to sve vidimo što dobijemo s vama. Tako da ljudima se u biti sviđa ta neka emocija koja stoji iza toga i poanta je da novinar koji radi priču da on stoji iza nje i da vjeruje nju. A nekad ćemo i pogriješiti, pa dobro, nema veze. Ispričat ćemo je, možda je mogla biti bolja, drugi put ćemo je malo naprijediti, ali evo poanta je da mi sami stojimo za toga što smo plasirali. Pa da, u stvari od grešaka učite. Apsolutno. A kako birate teme koje su zapravo aktualne trenutno za Stiletu i da li mislite da taj sadržaj zapravo zanima i mlade čitatelje, ne samo one koji su vaša generacija, da li ima oni koji postoji u stvari Gen Z publika koja, poput nas, koja prati Stiletu i da li to oni prate preko društvenih mreža ili ponekad i pročitaju teme? Pa ja se nadam da pročitaju tema, ne samo putem društvenih mreža, ali vjerujem da u biti da imamo sveobuhvatnu publiku. Definitivno, evo ja kad sam počinjala Stiletu pred 15 godina i ja sam se promijenila i odrasla u neku drugu osobu i da imaju neke druge teme. I tako je vidim da čitateljice jednostavno kako mi mijenjamo teme, da nam se priključuju. A u biti kako imamo i mlađe snage na Stileti, oni jednostavno često gurate neke mlađe teme, mlađe ljude, mlađe, evo sad ću stvarno onako make-up artiste, mlađe dizajnere. Tako da vjerujem da oni održavaju te neku svježinu, a da možda moje teme donose iskustvo. I čini mi se da se svi pronađu, jer imamo jako puno pitanja i na mailovima, i u inboxu, i na Instagramu, i na Facebooku. Ljudi se sami javljaju da bi htjeli biti dijelom naših priča, pitaju kako mogu doći na događanja, pitaju da li bi pisali o njima, kako mogu biti dio tima. Tako da evo, vjerujem da smo uveli nekako dobar neki stil, vjerojatno uvijek može bolje i bit će bolje, ali evo mi smo sad isto zadovoljni kako to sve funkcionira i stvarno mogu reći da, s obzirom da danas, znate sami na društvenim mrežama, komentari znaju biti svakakvi i ljudi to koriste kao sredstvo nekih svojih nezadovoljstva pa pišu svašta, mi doista jako rijetko imamo neka loša iskustva. Ljudi se javljaju kad imaju nešto lijepo za reći i nama se to baš jako sviđa. Kako je surađivati s mlađim kolegicama, neke kojima zapravo možete biti i mama, Da, pa evo mi se čak znamo i našalite, kažem, imam svoju pravu djecu, a imam i svoju biznis djecu, jer evo doista, evo, dobro, Izabela ima nekih 27-8, nadam se neću uvrijediti da nisam fulala, ali evo imamo snimatelja i još jednu djevojku koja stvara kontent, oni su baš u ranim 20-ima. Meni je to izvrsna kombinacija zato što ja od njih stvarno puno mogu naučiti, daju mi neku novu svježinu, neke nove vidike. Oni čak koriste neke riječi za koje sam mala pita, dobro, što ćemo mi pričati, šta ta riječ znači, pa mi objasne. A s druge strane, ja vjerujem da oni od nas možda dobiju neko prijeko potrebno iskustvo, neke stabilnost, neku viziju kako stvari treba izgledati. Tako da, po meni čak godine nisu bitne za dobar tim, puno je bitnija poštovanje, razumijevanje i neke dobre namjere da stvarno sve skupa stvaraju i da se usput i dobro zabavljamo, da nam je lijepo i da uživamo u procesima. Kako je biti poduzetnica, u stvari stvarati i menadžirati evente? Koji je bio neki najzabavniji ili najočekivaniji event? Da, pa evo što se tiče poduzetništva, meni se cijela ta situacija dogodila. Ja tako to volim reći, ja nisam iz poduzetničke obitelji i u jednom trenu sam biti radila u PR agenciji, kasnile su plaće, bila je to 2010, bila je to neka kriza. I meni su svi klijenti pitali, ako otvoriš nešto svoje, javi se. Ja sam rekla, ma ne, ja vam sigurno neću otvoriti ništa svoje, ja nisam taj tip, ja vam to ne znam kako bi. I nekako država je tada davala prve poticaje za u biti samozapošljavanje. Taj iznos je bio taman dostatan za godinu dana doprinosa. I ja sam rekla, ok, idem probati jer evo na svu sreću ovo se radi o uslužene djelatnosti. Treba mi laptop, treba mi telefon, dobra ideja i nada se da ćemo uspjeti. Imala sam veliku podršku evo i supruga. I nekako evo to je već prve godine zaživjelo i onda sam nekako shvatila kako to funkcionira. Učila se i griješila i ispravljala i tražila neki svoj put i stil. Ono što je bilo bitno da stvarno ne mijenjam sebe radi posla, da probam ostati ista, da ne moram biti gruba i hladna koja to nisam, nego da mogu stvarno raditi posao na neki svoj način. Tako da evo poduzetništvo se dogodilo i sretna sam danas da je.
A što se tiče događanja, evo postavili ste im pitanje najzanimljivija događanja, pa evo ja svako događanje stvarno volim i nekako ja volim da su drugačija, da imaju temu, da imaju emociju, ne nama, nego da kad gosti dođu da osjete da im je stalo, da nisu samo došli pojest, popiti i idu čaj, imat će lijepe slike, nego da se uvijek tu nešto zanimljivog dogodi. Tako da evo možda bih prvo mogla istaknuti, imali smo jedno prekrasnu reviju na Trezorskoj gradini, City 4520 se zvala, i jedno izdanje je bilo posvećeno obiteljima, kao mama i djeca, tako da su reviju nosili trudnice, cijela obitelj, onako mala djeca, blizančići. Znači, baš je stvorila se jedna prekrasna energija, što biti jako bitno kad se dogodi. A recimo od nekih nedavnih događanja, prošli rođendan Stilujete smo slavili u Gradskoj knjižnici Rijeka i napravili smo u biti večeru među policama knjiga i bilo je stvarno prekrasno, tako da evo, svako događanje ima neke ljepote, ali evo ovo su neka dva koja sam sad prva onako na blice sjetila. Kako birate goste? Kako zovete ljude? Ko je bitan, ko je aktualan zapravo? Pa u biti mi recimo, što se tiče događanja postoje neka manje obujam i neka veća. Uvijek recimo biramo najčešće poslovne partnere, prijatelje Stilujete, ste ljude koji su nekako uključeni u naš rad, a volimo i širo toga naravno pozovemo možda neke poznatije osobe ili neke ljude iz kulture, mode, umjetnosti, iz riječke scene, a se stvarno vodimo time da nam dođu ljudi koji su nam dragi, koje volimo, koji vole nas i onda se u biti stvori taj neki lijepi ugađaj i stvori se neka dobra energija. A se većinom bazirate ovako na riječkoj sceni ili ste nešto i već državno radila i na razini regije? Pa ovako što se tiče riječkih događanja više se baziramo možda na tu neku riječku scenu. Dođu nam nekad evo i neki naši poslovni partneri iz Istre ili Zagreba. Radili smo neka manja događanja i u Zagrebu, čini mi se i u Puli. Tako da evo nekako smo ipak najviše ovdje orijentirani. A koja je to tajna zapravo vaša Stilujete? Održavate to? Koja je tajna da publika zapravo klikne, pogleda sadržaj, da bude clickbait, nešto što zapravo drži pažnju u prvih par sekundi? Zašto vi opstajete tako dugo? Kako ljudi drže vašu gledanost? Da, pa ovo će možda zvučati onako i trivijalno, ali stvarno mislim da je najveća tajna Stilujete ljubav, jer evo meni je iznimno stalo. Kad sam je otvorila, to isto, tad su prvi neki blogovi krenuli, ja sam tad imala kći doma i falilo mi je pisanje, tad nisam bila u novinarstvu, rekla sam ja bih pisala i onda su prvi pa ajmo, otvorit ćemo neki blog, idemo probati. Ja sam rekla ajmo samo da smislimo neko dobro ime, što ako jednog dana to bude nešto bitno i na svu sreću tako je nekako ispalo. I mislim ti isto kad sam to počinjala, pisala prve tekstove, čitanost je bila 10 ljudi, 15, pa pomalo 50, pa 100. Sad smo evo na puno većim i ljepšim brojkama. I mislila sam se isto što ako jednog dana meni to dosadi. Šta ću onda? Kako ću ja to sad samo ugasiti? Ali u pravilu ne da mi nije dosadilo, nego da mislim da sad još uvijek, da volim Stiluetu i taj posao sve više i više. Ja se svaki dan budim i jedva čekam vidjeti što će mi taj dan donijeti i koje teme i koje sadržaje. A u pravilu, evo, mi stvarno ni kroz naslove, ni kroz teme ne ganjamo taj clickbait i čitanost. Evo, ja stvarno mislim da je kod nas malo priča drugačija. Nama klijenti koji se javljaju kažu mi bi htjeli surađivati, samo uvijek kažu jednu stvar. Bili smo, izgleda se jako lijepe su slike, lijepe su video tekstovi, su kvalitetni, mi želimo biti dio toga, izgleda elegantno. I kao osjeti se ta neka ljubav, pogotovo danas kad znate sami da ChatGPT-evi pišu većinu toga. Tako da evo, mislim da ljudi osjete tu neku razliku. To su neke možda male tonovi, male niti, nisu primjetne, ali definitivno na kraju naprave tu nešto što se osjeti na veliko. Pa osjeti se definitivno. Da. Vidi se po tekstovima i po i uvodu i zaključku. Sve drži neku notu ljubavi i strastvenosti prema poslu. Što ChatGPT naravno ne može. Da. Se bojite toga. Mislim, je vam loše vidjeti to u medijima. Zapravo vidite da pa ovako, meni, kad se ChatGPT pojavio, ja ga nisam nekako prisvojila s tom radu. Imala sam neki odboj i evo bila sam na nekoj konferenciji u Rovinju, dani komunikacije i baš je bio govor o ChatGPT-u. I onda sam shvatila, idem vidjeti šta on nudi. Danas ga u biti koristim svakodnevno, ali ne da piše tekst ili da piše statuse, nego više kao neki smjer kad mi treba možda objasniti nešto. Ali isto tako kako bi rekla, ne garantiram i 100% da je to točno, nego uzimam sa dozom rezerve sve što mi kaže. Primijetila sam, naravno svi primijetimo i po rečenicama koji mediji ga koriste na koje načine. Koriste ga jako puno PR agencije, što mi je žao. Recimo, nama na redakciju Stilujete dolazi svaki dan pa 15-20 mailova iz recimo zagrebačke agencija i sve imaju par istih rečenica u uvodu i na kraju, na primjer, to nije bio doživljaj, to je bilo iskustvo ili bajkovito. Znači, jednostavno on koristi uvijek iste pridjeve i mislim da ga svi mi možemo, koji se bavimo i PR-om i poduzetništvom i društvenim mrežama i medijima koristiti i trebamo. Može nam dati neke dobre ideje, ali definitivno moramo sačuvati ono naše izvorno, ono naše autentično. Svaki medij na neki svoj način, nema svaki medij istu vibru, ali jednostavno to
mislim da ipak postoji razlika između aparata i čovjeka. A osim novih tehnologija uvijek dolaze i novi trendovi u modi, u zapravo beauty talku. Kako se s time borite? Da li vam se sviđaju novi trendovi? Što vam je onako bolji trend 2025 za sad? Što se tiče trenda, meni ih isto nekad malo previše. Ja se isto nekad pitam i onda znam zvati ljude koji su stručnjaci u nekim područjima, pa dobro su sad stvarno pretjerali. Evo konkretno, ja kad sam počinjala stiletu, moda je bila sve bilo moda, kolekcije, kampanja. U zadnjih 5 godina sve je to beauty. I sjećam se jedan dan na mail od stilete došlo nam je 3 maila nekih različitih proizvođača o serumu za njegu lica. Ja sam nazvala jednu gospođu koja s time bavi i pitala, pa dobro, šta je sad s tim serumom? Je li to, sad su našli neku novu nišu, žene su pokupovale sve kreme, pa sad kao, i kaže, ne, to je dobro ima. Tako da, evo, ja se isto neka pitam dokle ti trendovi, mislim da to ne treba gledati tako slijepo. Po meni trendovi su zanimljivi za popratiti, ali puno je bitno da svako od nas zadrži neki svoj stil, neki svoj stav prema životu i da osobnost iskazuje na svoje načine. A trendovi među mladima, ti mikrotrendovi, što o tome mislite o fast fashionu općenito? Pa meni to neko ne veseli. Ono što me najmanje veseli u trendovima kod mladih je to jako puno korištenje kozmetike. To me stvarno iznenadilo. Kako u biti djevojčice jako brzo žele postati djevojke i nekako ja uvijek mislim da postoji vrijeme i mjesto za sve i da treba to usporiti. Ne mora imati tu beauty rutinu i ne mogu imati u toj nekoj mjeri u osnovnoj školi. Tako da mislim da to nije dobro, ali mislim da tu u biti trebaju nastupiti stvarno cijeli taj sustav iznad njih, odnosno roditelji, obitelji, prijatelji, škole, pa čak na kraju i mediji da se jednostavno to stopira, jer dijete je sve jedna prekrasna faza i ne treba žuriti u odrasli život. Pa svakako, mislim, slažem se s tome. A da možete preživjeti tjedan dana bez interneta i društvenih mreža, kako bi ti proveli dani bili? Kako bi Pa ja bih mogla to napraviti. Vjerojatno bi to i tamo mi falo da se vidim malo što ima na Instagramu, ali u pravilu ja vjerujem da bi bilo bi idealno da sam negdje s obitelji i da imam puno dobrih knjiga na zalihi i mislim da mi to ne bi bio tako strašan problem. Imate li možda neku knjigu dobru za preporučiti u zadnje vrijeme što sam čitala? Ja sam u zadnje vrijeme, sad mislim da se suprug smije tamo iz jedne kamere, u zadnje vrijeme kako sam ušla u tu neku predmenopauzu, ja čitam jako puno knjiga o hormonima, o zdravlju žene, tako da evo na Stileti, ako ste bili nedavno, iznenadit ću vas, sve su knjige u vezi hormona, zdravlja žene, ali to je neka literatura koju čitam i evo koju držim ukorak i evo volim preporučiti prijateljicama, jer evo sve mi što želimo osjećati dobro u svojoj koži i evo dobro baratati sobom. A obitelj kao podrška, zapravo vaš suprug, vam pomaže u stvari u stvaranju siluete. Kako vam to znači? Vam to puno pomaže? Pa on definitivno ne da pomaže, on je stvarno bitna karika u tome svemu. Što se tiče ja kažem stileta ideja, to sam možda prvo nekako ja, stileta realizacija, sve je to on i video sadržaj, najčešće fotografije i na kraju cijelo to sučelje stilete. Nije mu nekad lako jer ja nekad znam doći na portal i vidjeti joj predugo mi je ista. I onda kažem, ovo je sad tako već dosadno, kaj moramo promijeniti. Onda to moramo promijeniti, znači da on mora sjesti jedan dan i kompletno naći neki novi stil, da to izgleda pročišćeno, možda bolje, ljepše. Ali evo, jednostavno lijepo surađujemo i u pravilu sve više primijetim bračnih parova u različitim djelatnostima gdje rade skupa i mislim da se mogu bolje razumjeti u nekom privatnom isto tako životu jer znaju što ovaj drugi prolazi u kojim fazama i znaju si biti stvarno 100% podrška. A osim Stilete, da možete voditi još neki svjetski magazin, neki na visokoj razini, koji bi izabrala? To je baš stvarno jedno meni jako teško pitanje. Evo, doista ne znam, voljela bih stvarno ući u neku hektičnu ludu redakciju, da bi to bio Forbes ili Vogue, evo, negdje gdje je totalno ona atmosfera, možda ne ovako prijateljska, kako kod nas vidim kako bi opstalo u nekim drugačijim uvjetima. Bi prisustvovali onda Met Gali, možda organizirali? Pa svakako bi voljela doživjeti tako nešto, to je stvarno događanje na svjetskoj razini. Više bi me zanimalo ne biti gošća, nego stvarno vidjeti iza kulisa što se događa, kako teku pripreme, gdje se neki desi pad sistema, to je ono zanimljivo. Na svako događanje se uvijek desi neki pad sistema koji gosti ne vide i uvijek zato ja kažem kad neko drugi radi događanje, pozove nas u goste, uvijek se rado da zovem jer želim podržati osobu koja radi i znam da nije bilo lako. A da bi mogli intervjuirati neku osobu živu ili preminulu na svijetu, ko bi to bio i što bi ih prvo pitala? Opet još jedno dobro pitanje. Sad ste mi zapaprili na samom kraju. Evo što se tiče nekih poznatih osoba, meni vam čak najbolje priče imaju ljudi koji nisu poznati. Ne znam, evo sad ću stvarno onako bubnuti, možda neka sestra u nekoj bolnici, vatrogaskinja. To su ljudi čije priče kad vi ispričate desi se neka prekrasna reakcija, nikad nije intervjuirao, nisu ni mislili u životu da će biti intervjuirani. I vi to kad plasirate, su oni sretni, podijele mame, tate, muže ili slično. Tako da evo ja jako volim intervjuati kao, ne mogu reći malih ljudi jer nitko nije mali čovjek, ali tih nekih ljudi koji su nekad stvarno nevidljivi medijima. I mislim da ja bih voljela da mediji se svi skupa više bave takvim prekrasnim pričama ljudi oko nas. Ali kad bih mogla intervjuirati neku poznatu osobu, bio bi to Đorđe Balašević. Koje pitanje bi postavila prvo, možda doista ne znam.
to bih morala malo mudro razmisliti, ali evo, sigurno bi bio Balašević. Jeste li čuli za Balaševića? Naravno. Dobro, onda smo ipak tu negdje. A u zadnje vrijeme, da li ste vi čuli možda za aktualnijeg, u stvari mladima, trenutno pjevača koji pjeva kavere, Jakova Jozinovića? Jesam, On je proslavio se u stvari sa Balaševićevom pjesmom. Znam, apropo toga, evo, moram spomenuti jednu meni jako bitnu osobu, moja prijateljica i poslovna suradnica Ivona, mi je neki dan pričala njemu i kaže, joj, ti to moraš čuti, to moraš vidjeti, ali kako on napravio brand, kako on napravio poslovnu priču od jedne pjesme, i onda je saznala da gostuje uskoro u Rijeci u jednom klubu, nabavila nam je karte, rekla to moramo ići, tako da veselim se, tako da mislim da to su lijepe priče, kad neko stvarno mlad s emocijom osvoji tako veliku publiku, i drago mi je da i mladi i stariji možemo uživati u nekim takvim trenucima. I da zapravo surađujemo u tome i iste pjesme, zapravo volimo koliko god je godina prošla. Apsolutno. A da možete birati koji bi vam bio najluđi teren za reportažu, možda pustinja, Arktik ili neki mošpit na festivalu s milion ljudi? Preskočila bih taj festival sa milion ljudi, u pustinji sam bila, tako da što se meni tiče kao neki najveći izazov, definitivno bi bilo neki hladni ovaj teritorij koji ste spomenuli, jer ne volim hladnoću, pa možda da izazovem samu sebi pristala na tako nešto. U biti ja možda da bi tako neki kraj bio prekrasan i da bi bio onako nešto sasvim drugačije od svega što sam vidjela, i voljela bi osjetiti taj mir i ispričati tako neku priču. I za kraj, što vas najviše još danas veseli u ovom poslu? Da možete upisati u jednom riječi. Pa u ovom poslu mi dalje najviše veseli ljudi kojima sam okružena, priče koje imam prilike ispričati i emocija, jer se svaki dan budem sretna sa poslom koji sam odabrala, putem koji sam stvorila, idem spavati sretna, a onda mi se desi ovako jedan šlag da imam priliku ispričati priču jednoj ovako kolegici kao što ste vi. Marija, hvala vam na ovom sjajnom razgovoru, smijehu i zapravo priča iza svih tih kamera i svih tih tekstova koje zapravo imate. Hvala i vama svima koji ste nas pratili u još jednoj emisiji Mikrofon je vaš. Uživajte u danu, a vi se vidimo neki drugi put.